فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ko ala kira na ka sebo yu yere wole ko sunna mugwa mbu nyinin ka folo ala kira na ka sebo tilela bidia tumbewa itigo ko janjabi wala ke tide na ka sebo tilela sira wore tuntewu abebe sunna de ka me tide nyaado bidia bena aye sunna fo تيرن كو إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أكون مؤمن شيجان سور الله سوسولين من بدينا لا بيدا من دين بدينا لا تيرن تللا نكا شيبو كفلا تونتي ube تيرن دو نفو درو نا يمين فو نا يمين كي ube تيرن دل لاجه كورته و me تيرن يا دون alena ka shebo kofe ube hari shebo munu nimin si jamfara ibena sosoliye aye sunna fo akwai innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kaseera akwai sheba man mu min shejan surawu lai bena sosoli chamanye nindina kono men no sosoli chamanyera fa alaykum bi sunnati mbaw ma kan ka sunna mina wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiyyin min ba'di wa addu alaihim bin nawajih akum mbaw man ni sosoli donna dinala ayen ka sunna mina anin ka kalifanani ka sunna akaw mina nakata ka juru ka dade fa wala kwa ka mina na dabbe ye mana sunna ka mina kosobe o wakati pasika fitina kacha baga baga likilaw be trompeli kilaw be bandu be ubi baga baga mben kal dementi ga ila obebena la gosiri kilaw be wodi atako waddu alayhi bin nawaji yede taka juru ni hada maden taka juru ye mimmina da tobe ke ni umma magala aya mina na dabede kamina kosobe cidenye sunna foya asagira kafo wayyakum wa muhdathatul umur wa waqti ko kura munun bena aya yire kulo suma de fa inna kullu muhdathatu bid'a wa kullu bid'atu dalala wa kullu dalalatu fin nar parce que ko kura be fili be bid'a be tasuma de la cidenye sunna fo ba ma sunna fo seba munun tara ciren ka sokono ka ciren ka bato cogo nyininka ciren ka muso ye ciren ka bato cogo fo ulu jora ola uyere do ko nebe jiya tile be su do ko nebe jiya su be mba salli do ko ewa nete muso furu do ko nete sogodu ciren ko de ni yefo ako uko ciren ko nefule so fe mbe don nafila mbe don sinogo mbe dondo su mbe dondo mi mbe muso furu mbe sogodo man raqiba an sunnati falaysa minni sunna foro ba mafo ni mugo bananne ka sunna ma itendoye kide je sunna fo ba ma sunna fora kiden ko taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma tamsakitum bihima كتاب الله وسنة النبي كيدن كو نيفين فلا تاوبلو اتفلا بدا تانك نايو فين فلا منا alaka kitabun anaka kiden ka sunna na togo la taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati nyefen fula tawbolo o fen fula te fili ulu ko fi abara tanke nayu mina alaka kitabun aninka sunna foro ba mafo sunna bede de ni mo min be do sunna lambe min fo do sunna la de wallahi ni ma do sunna la ibe halaki imam malik wa rahimahullah ako sunnatu safinatun nur man rakibaha naja wa man taghallafa anha halaka imam malik ko ciren ka sunna nuhu ka kurude idonna la ikisra ni ma do ala ima yela ka ko ibe halaki an yire kala qadari ay sunna de fawiyo aqul la yahillu lahu an yafala fila hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yasal al ulama wa yaqtadi bil muttabina li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam
lagdari tigi ko silama baligu kana fenkini yere ikunya dina kono foy kala ka kiri do ola folo adin tawkhifiyya kana foy ke batoni dina la nima delila do alay mun fonni na cidenya mun fonni sani ko ke abe ko mi do ko lagdari tigi man nimmi makala do akon nima kala don ke bagaw nyininka ne ba fe kan nin fo batola ne ba fe kan ninke delila bala qur'ana delila bala sunna wa don ke bawo nyininka abe ko mi do ko ama lagdari tigi don ke bawo fason ka chade don ke baga bando be don ke baga jianya ni naw be don ke baga joyoro ni naw be don ke baga to ni naw be don ke baga ka chade lagdari tigi ako yaqtadi bil muttabina li sunnati muhammad ako ni don ke bawo nyininka don ke baga beten ka ladegen kan no mina de don ke baga munum be tugu ciden ka sunna ko tugulu de ko aye sunna fo wewa me sunna fo doni ke ba munum be tugu muhammadu ka sunna ko lagdar tigi ko ka tugulu de ko de doni ke ba te sunna ka ako kanen ko kuma mena kana barake nay kana tuga ko tugu doni ke ba sunna mo ko arisala tigi ko tugudi ako wala yukmalu qawla al iman illa bin niyya wala qawlu wan niyyatu إلا بالعمل ولا قول والنية والعمل إلا بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالتك كن يلي من يكما في دالا سيركما فلا فوراني نيني كو ما دافد فوا كسر بيد سكون كنو أكون يافوني نيني أبيد سكون كنو أكو ما دافد فوا إكا كي ولك أكون يافوني نيني abi duskun kono ake wale kera ni saba fana ti wasa madda fare fo akabbe ciiden ka sunnama bara risala tigi yere folo iye bara ke amabbe ciiden ka sunnama fubi bolo bara to ka jedo de puri ka bara ka dafa saraka surara Allah gara ako aka fonnenka aka sabati duskun kono ke wale kabbe ciiden ka sunnama fana ni ka bara coguma be ciren ka sunna mafubi bolo arisala kolonje de do yoro wera ako akan muqaddima labanna ako wata'ati a'immatul muslimina wata'ati a'immatu المسلمين وأمراؤهم وفقهاؤهم وعلماؤهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم واستغفار لهم وترك كل ما أحدثه المحدثون. مالك صغرى ابن أبي جيد الخيرواني هرب بن فوجاني لما أكاكاستي أبي رسالة مقدمة سره أكون مالك كان كفلو منون تمنا بي أهل السنة والجماعة كمغو مفغهاو ننو مين أبو حنيفة مجابي تيجو سافي كمجابي